yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi no hani ka yettemo e yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow nemaji makko ɗin fuu feƴƴuɗi e fewndiɗi ɗi wonɗen e anditude e ɗi yejjituɗen ɓe daɓɓiramo kanko subhanahu wa ta'ala ballal toromo yaafuye toroɗenmo yo dandu en bone golleji meɗen bonɗi ɗin e bone wonkiji meɗen ɗi irritoɗen peewal ko kanko jogimo fewni wo ko on fewata so majjini neɗɗo ala fewnowomo seedoɗen ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko neɗɗo rewi ko wonama o rewi meere o rewi ko addantamo nafa pottinantamo lorra seedoɗen nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ɓe kafa ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen toroɗenmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah no wasiyo hoore en wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah tedduɗo towuɗo taguɗo en adde hoore ndiɗo leydi o landaki en o yamiri en ko o faala e yamirde o landaki en o haɗi en ko o faala en haɗude o landaki en ndaarugol en siɗen jaɓa jeyeede jaɓa jebbilade haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o yamiri en yi en gollu o holli en ko welatamo kon e golleji ɗin o holli en kadi no welirtamo noon e nde welatamo nden si tawi a golli ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'ama ya a gollu si joddi mum no ɗaɓɓe haray ko nokkugo wonaka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala si a golli ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wima ya a gollu kono wona fi makko gollirɗa joddi mum sino ɗaɓɓe ko nokkugo wonaka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yottini e meɗen dina kan ha timmi ɓe holli en ko moƴƴi kon e ko moƴƴinta kon ɓe holli on kadi ko boni kon e ko bonnata kon haray no jeeya e ko yeebata golle neɗɗo ka adna ɗo gollugol golle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala nodduma ya gollu fi makko jaɓa golla golle ɗen kono gollade hara wona fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗo no wi'e e konngol yiingo gollugol fiyo yimɓe ɓe yi'u imma golle ɗen ko julde ma ko korka ma ko dokkal ma ko hajju ma kala ko yowlondiri e dewe ɗen waɗa ko Allah wima ya waɗu kono a waɗirali fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray gollugol golle tawa wona fi Allah golliri gollirgol fiyo yimɓe ɓe nanu o golli ɗum ma waɗugol fiyo yimɓe ɓe yi'u yono wadde ɗum ɗum ɗo wiyete yiingo ɗum ɗo ko nawnare nde tawata ko nawnare halkayde bani adama kala mo nde jokki nde bonne golle makko ɗen yo Allah dandu en ɗum haray oɗo yiingo yeebay golle bani adama bonnay ɓernde neɗɗo woɗɗinay neɗɗo on e Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi neɗɗo yiinotoɗo ndehimo golla golle ɗe o woni e gollude ɗen o ndaarata si tawi Allah no sutimo ko o ndaarata ko so tawi yimɓe ɓen no sutimo neɗɗo gollowo ɗeɗo golle ndehimo golla o hulata wata o falju Allah tikkanamo ko o hulata ko wata o falju yimɓe ɓen felamo idan neɗɗo yiniɗo ko ɗum ɗo woni jikkuji makko ɗi ndehimo golla golle ɗen o ndaara yallihimo suta yalli so waɗi ɗum ɗo yimɓe ɓen andaymo anditanaymo si ɗum no toon o golla si ɗum ala toon o acca ɗon
idan haray neɗɗo si heɓi oɗo jikku yo andu haray o heɓi jikku bonnowo yangi makko kin o aray yawmal qiyama tawa o mara joddi hay hunde kal subhanahu wa ta'ala haray Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en gollugol gollira fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kala neɗɗo jortiɗo hawra e joomi muɗum yo o gollu golle moƴƴe golle wonta golle moƴƴe si wona siɗe hawrodire sunna nelaɗon sallllahu alih wa sallam yo gollu golle moƴƴe bi mana yo gollu ko hawri e sawaba ɓaawo nde o golli ko hawri e sawaba yo o gollu ɗum kadi fi Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo ɗiɗi ɗuuɗuɓe e wiiɓe hoore mum ko julɓe ko ɗo woni e yakkirde golle muɗum ɗen ko waɗi si a golli tun a hawrondirale sawaba golle maɗe ƴettatake Allah subhanahu wa ta'ala si a golli golle ɗen hawri e sawaba kono naafi Allah waɗirɗaɗe Allah subhanahu wa ta'ala ƴettata golle ɗen idan ɗiɗo ɗiɗi neɗɗo julɗo kala no haani etade haaɗi ñiiɓa e wonki makko kin o waawa wadde ɗi o etto kala ko o gollata ɗuuɗi fanɗi ko wiyete kon dewal tawa himo hawrodiri sunnanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tawa kadi ko golliri ko fii yo Allah welto wona fii yo yimɓe ɓe weltanon anden Allah subhanahu wa ta'ala o kambani ɓeeɗo yimɓe gollirayɓe yiingo o kambirani ɓe lette sattuɗe o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون lette wodani juuloɓe ɓe tawata ɓen no welsindi e juulugol maɓɓe ngol se ndaari ngol konngol ɗo e yiyatangol ka korka e yiyatangol ka hajju e yiyatangol ka zakka e yiyatangol e dewe heddi ɗen fof sina ka julde gollowo golle ɗe Allah yamiri Allah wi'a lette no wodani mo sabu tun ko o welsindi kon golle ɗe idan o wi lette wodani juuloɓe ɓe ɓe tawi no welsindi e juulugol mungol ɓaawo ɗum kadi ɓen ɓe tawi ko yiinotoɓe ani ɗen andi ngol ɗo yiinagol neɗɗo no juula tawa ko woni mo e juulinde ko sabu wondi ɓe ɓen yoɓe yiwhimo juula kono haqiqa tan ka ɓernde makko wona ɗum woni nder ton ko ɓen subhanahu wa ta'ala wino inna almunafiqina yughadi'una allaha wa huwa ghadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila nafiqiɓe ɓe ɗayna e Allah kadi ɗayno yayɓe ka yoɓugol ɓe si ɓe dari ke juulugol ɓe darɓe hiɓe aami hiɓe yiino yimɓe ɓen ɓe jantata ko Allah subhanahu wa ta'ala si wona ko pani nelaɗo maako sallllahu alayhi wa sallam o itti Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah subhanahu wa ta'ala no wi hadisul qudsi man amila amalan ashraka fihi ghayri fa huwa kulluhu lahu kala golluɗo golle o kafidi e an e nder ɗen golle goɗɗo goo mo wonaala min yani juula julde ma hoora korka ma janga alqur'an ma itta sadaka tawa hiɗa faandi ton hara nayo Allah welto subhanahu wa ta'ala wi sa waɗi ɗum haray konko waɗɗa ɗon ko an tunji kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dandiniɗo e ɗum ko kanko ɓuri alɗuɓe ɓen fof e kafidere أيها المؤمنون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء kono yo gomɗinɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe makana en wondema ko ɓe ɓuri hulande en kon enen julɓe ɓen e ko ɓe hulani en kon fof wona waɗugol zina ɓe hulani en wona yargol beere ɓe hulani en
wona wujjugol ɓe hulani en wona ñaamugol riba ɓe hulani en ɗiɗo fof no annda neɗɗo si woni julɗo wottagol ɗi sattanama ɓe maaki ko ɓe ɓuri hulande en e ko ɓe huli kon fof e hoore meɗen enen julɓe ɓen ko o sirkuto sooko baaɓe maaki ɗum kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe e saaba en landiti nelaaɗo ko honɗum woni o sirkuto sooko nelaaɗo maaki ko yiingo hulɓinaaki nde julɗo yahata waɗugol zina sabu si neɗɗo woni julɗo haray mo nefini e waggol zina si neɗɗo woni julɗo haray mo nefini e wujjugol kono neɗɗo no wona julɗo sappeteeɗo inne kaari ko makko ba kaari no kelɗi o ko o tawa e nder golle makko ɗen ka nder ɓernde makko ga wona Allah tumo faandi e gollugol ngol ko hunde wirniide no tawata goɗɗo ƴellitata ko sakko o aybine ma neɗɗo ko ɓurta hulde wadde koko aybinte e muɗum kon ko ɗum tawata neɗɗo no aybina mo zina no jooɗode mo ñoore ɓe fof ko ɓe bakkatu mawɗo kono ɓay ɗum ɗa aybintaake hakkunde jama on no waɗe hay ka juulirde gooto ala haaji muɗum on ɗa ɓay gastaka hakkunde jama aybe no jokki ko ɗum waɗi haray ɗum ɗo goɗɗo waɗnama kay wata wadde sa accirani sabu Allah accira sabu ɓe ngura nden ma acci sabu wondiɓɓe ɓen bakkatuji ɗin fof ko ɓuri hulɓinade ko oɗo bakkatu nenaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe ɓuri hulande en e ko ɓe hulani en kon fof ko oɗo sirkutoso ko ɓe maaki ko woni ɗum ko yiingo ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala o wi o yey yawmal qiyama ñande o addi jiyaɓe ɓen fof yoɓugol mo kala ko golluno kon o adday goto kala gollunoɓe laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala ɓen o yoɓa ɓen ɗon haa gasa few golliraynoɓe fiyo weltane ɓe tawi na fiyo Allah welto ko fiyo yimɓe ɓe weltanoɓe ɓe gollirayno ɓeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiya ɓe yahe ndaaron ɓe golluno ɗon fiyo weltano on ɓen son heɓan jodde junngo maɓɓe idan kala neɗɗo yooɓiiɗo ko wiyetee ko yiingo ka julde makko ma ka dokke makko ma ka korka makko ma e jangde makko nden ma e kala golleeji makko ɗi o gollata ɗin yawmal qiyama so ari tawi mo faandi goɗɗo goo ko wona Allah e golle makko ɗen Allah wi'ay mo yahu ndaara mo gollunoɗaa fii no suti ma on mo gollunoɗaa fii yo nanu on mo gollunoɗaa fii yo weltanoma on ndaaru so heɓo yan joddi e junngo makko ɗen anndi pellet ɗum ɗon ko istihza an bi ko jaasingol mo jalgol mo wona tawde hoɓo en joddi e junngo on ɗon ko waɗi fa'idu sey illa yu'ti maataniiɗo hoore muɗum waawata jonnude goɗɗo bal wona fi makko golluɗa kanko kadi idan haray ko wiyetee ko yiingo yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en laɓɓinen golleeji meɗen e muɗum no jeeya e ko ɓuri hulɓinaade nde neɗɗo rondoto dongal ara yawmal qiyama hara fof no felliti ko moƴƴere yooɓi tawa ko aksu muɗum woni ton si tawi ko bone jommum jogii ɗo no annda ko bone juhata hay goto kono si neɗɗo rondike moƴƴere ɗuuɗunde e yeeso gite yimɓe ɓen aroyi yawmal qiyama ɗum firtamata e jaka ko aksu muɗum woni ton hara ɗum ɗo no hulɗini idan ko wiyetee yiingo kon tigi tigi mum on ko honɗum karama koɓe wi haqiqatu riya'i fa hiya iradatu libadi bi ta'ati lma'budi azza wa jalla lilhusuli ala alhududi baynahum walmanzilati fi qulubihim ko wiyetee yiingo kon tigi tigi ko faandagol jiyaaɓe ɓen saangande neɗɗo on ɗoftoto reweteeɗo on ta dari hiɗa juulude jannga jande ma nde moƴƴina fii jentiiɓe ɗon ɓen yo welto fii yo ɓe mante fii yo ɓe naɓor inde ma nden fii yo ɓe weltanoma hiɗa fonti alqur'ana ma on hiɗa janngude moƴƴina janngin on naa fii yo Allah welto fii ɓe jentiiɓe yo welto fii yo ɓe mante fii yo ɓe naɓor inde maɗa nde wi ɗum ɗo wiyetee ko won tigi tigi yiingo gollugol ɗoftaare nde Allah wiima ya waɗu tawa ko faandiɗa e hen ko yimɓe ɓen fii heɓugol geɓal e junngo maɓɓe ma heɓugol inde ma towugol place e junngo maɓɓe walriya'i mazahirun minha an yazida al abdu fi ta'a
إذا مدها وأثني عليه فيها وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها حريينغو نجيا إكو نتو أندر تهور من كوينو تودو إقول لي جمكوني دي دو بيجي دي ونن جانتالي go no jeya e ko neddo on andirta hoore mum ko yino todo en ala ciunude goddo e goddo ndartu hoore ma ta ndarti mo ma on fiu yiltito e hoore ma an e golleji ma dadi ndara hoore ma anda don hoore ma si ko yino to wongol neddo on simo gollude golle den si o mantama o beydey wakkilare si o ñiñama o felama o accitayima o uyta wakkilare makko nde si tawi o jikkuɗono e maaka golleji ma dewal andu ko a yinotoɗo kala noon place mo wonɗa kala ka wonanda islam o si tawi woni gollugol ma fi allah ngol imma ka juulirde imma ka duɗal imma ka lekkol imma kala ka woni ma ka organise gol bayanaji si tawi a mantama ono wakkili ono kelɗi a ɓeyde e wakkilare ma nde ɓuri ka nde wonnoɗo si tawi ɓe wima a ɗi ko waɗɗaɗo hana a ɓay ko nimi mi acciti andi hay ko wonɗa wadde ko wona fi ha allah welto ko wonɗa wadde ko ha kamɓe ɓe antanima idan si tawi woni e jikkuma on e kala golle hum e golleji islam ko halfinaɗa kon si tawi a mantama e hoore mum a coobama ɓeyde wakkilare si tawi a ŋiñama a felama a uyta e wakkilare ma nden ɗum ko ala ma nde ko a yinotoɗo janngu ɗum e hoore ma ɗimmum ɗum an yansata ida kana ma annasi wa yaksala anha ida kana wahada wongol neɗɗo on sika ka jama o woni haray himo softi himo mari courage gollugol moƴƴa siko juulugol siko janngugol siko okkugol siko jama ɗuuɗi ɗon himo wakkili himo ama kono siko kanko tun e hoore makko haray himo aami ɗo kadi kala meɗen darta hoore mum moƴƴa e nder toɓɓere yalli wakkilare ma nden an tun ka juulirde ma an tun ka nder suudu ma an tun e neɗɗo arɗo landima ballal on kama hakkude mo onon tun e wakkilare ma nden ka hakkude jama ko gootu si woniri noon harayna a yinotoɗo si tawi wakkilare ma nden ko yeeso jama on si lutti an tun ko a amuɗo ɗum ko ala ma nde ko a yinoto wa minha an yatasaddaqa bisadaqa lawla man yarahu min annasi lama tasaddaqa biha no jeeya e muɗum okkugol dokkal tawa ko okkiri ngal ko sabu woɓɓe no rentimo si tawno ɓen ɗo rentano mo hokkatano ngal mana goɗɗo ari landike fi golle juulirde nden ma landike fi sabilillahi fi hoore makko kanko tigi ma o landike fi wallitagol miskinɓe goo tawasi ko an tun kanko tun a heɓantamo hay sanfara kono ma dama ko yeeso jama on a ittoy buywo jonnamo sabu wiye kaari no hokkilani islam kaari gollana islam si tawi ɗum no e ɓernde ma nden eto ñawda ɗum naaya accide golle ɗe wiyaɗa ko ya eto golle nde wona fi allah subhanahu wa taala ayuha almuslimun الرياء أخطر عليكم من الدجال روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل نلا صلى الله عليه وسلم بهمبتي وندما كويته ييغوكم دون وني مسيب e hoore julbe wakkilibe ben buri masihu dajjal yaltitude zamanu mede be ngandi masihu dajjal nela sallallahu alayhi wa sallam halani fitna makko ala anna baajo ardo ka hoore leydi do sina o rentini mofte makko de makko ko neddo mo alla wadi fitna fi tagore nden kala neddo gomdin domo onti hare pirdi dina mudum kam kala neddo yeddudomo o heba sonja e lette kadna do ko goto hebaali idan
kono oɗo e wawde ni nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallama yiingo no woni masibo e hoore julɓe ɓen ɓuri oɗo masihu dajjal ari e oɗo hadis ibnu majah fillimo e itti abi saydin al-khudri radiyallahu anhu o wi nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe ari ɓe tawi sahaba en no jooɗi hino sifodira fi masihu dajjal sabu kamɓe hay si ɓe jooɗi ke jonde ko fii ko nelaɗo maaki kon immorde moƴƴere ɓe yewta fino ɓe waɗira nde ma ko nelaɗo wowli e boneji ɓe yewta ko honno ɓe rentota ɗum ɓe daɗa ɗum wonno jondeji maɓɓe ɗi woltede fi muɗum kala ka ɓe jooɗi tawi nde jonde maɓɓe nde ɓe jooɗiɗo ko ɓe woni wolude ko fii o wiyeteɗo masihu dajjal nelaɗo haalaniɓe fitnaji ko oɗo wondani kon e julɗo tawi no maapiniɓe hiɓe sifo fii ɗum ɗo nelaɗo tawtoriɓe muɗum ɓe maaki on accata mi yeeto on ko woni masibo e hoore mon ɓuri masihu dajjal ɓe wi o nelaɗo yeete men nelaɗo maaki oɗo sirku suuɗiɗo nde gorko immoto juula o labina julde makko nden o fotinande sabu himo renti goɗɗo no rentimo sindo ko kanko ɗumnaadi ka julde goto ala ga o foccata keeki makko o woɗɗodirta juuɗe makko o waɗa e julde makko nden julde siga nde annduɗen nden julde ruggu immo yaha kono siko yeeso yimɓe ɓen ma yeeso way karamakoɓe o moƴƴina julde nden ha o ñeñande o labina nde fii yoɓe wimo himo wawi himo wakkili ɓe mantama iden ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo yiingo wawgol ni yeeso yimɓe ɓe ronka wawde ni yeeso allah ɗum ɗo ɓe ɓuri hulde e hoore meɗen e di masihu dajjal aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله الرياء أشد فتكا بالقلب من الذئب الجائع بالغنم روى الترمذي وصححه عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والصرف لدينه يتي الله سبحانه وتعالى Allah yiɗɗo waɗi en julɓe wona sabu doole men wona sabu dambe men wona sabu gandal men waɗi en julɓe ko tawde o yiɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi en julɓe ɗum ɗo ko nema mo o bagori en kanko tigi o wi walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada sinano yurmede Allah nden e ɓural makko ngal hay gooto e mo laaɓatano idan oɗo nema islam ko nema mo neɗɗo fof hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala e hoore muɗum ma dama o tawi hoore makko ko julɗo ɓe yettamo kanko subhanahu wa ta'ala e o nema mo tawi siko ɗum ɗo tun o waɗani wonnale goɗɗum goo ɗum yoni nema seeɗo ɗen alaale to sina kanko seeɗe mouhammad ko jiyaɗo makko ɓe kafa ko nulaɗo makko toro ɗenmo yo juule nela sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe ɓawa ɗum jiyaɓe Allah ande haray ko wi'ete yiingo ɗo ɗum ɗo no bonna ɓernde neɗɗo ɓuri bonoru weelaandu so naati e nder wuro dammi tirmidi o fillike e hadis o sellini hadise on o itte Ka'b bun Malik radiyallahu anhu o wi nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam wonaali bonoji ɗiɗi weelaaɗi accitaaɗi e nder wuro dammi no ɓuri bonnude ɗi e diinde rerɗugol neɗɗo e jawdi e teddungal wonande diina makko kam yani si tawi woni julɗo e golleji makko diina makko kan o naadi toon faale goɗɗum ma faale teddungal ma faale yimɓe ɓen tawi ko ɗum woni ka ɓernde makko nde mo golla golleji ɗa layimo yo golli ɗin kala noone e golle ko woni e golle dewal tawi ko yimɓe ɓen o faadi nder toon
ɗum ɗo no bonna diina makko kan ɓuri si bonoji ɗiɗi weelade naɗama nder wuro accitama tawi jommum ala idan ɗum ɗo holli e wondema neɗɗo si yooɓi ko wiyete ko yiingo o ara yawma alqiyama tawa ko ɓooraɗo ala moƴƴere hay e hunde arriya'u yuqallibu الطاعة إلى معصية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة قارئ القرآن ومجاهد ومتصدق وفي الحديث أنهم فعلوا ذلك رياء فكانوا أول من سئلت بهم النار haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laaɓani en reedu ɓe accali hay hunde wono subhanahu wa ta'ala wirimo ni wama huwa ala alghaybi bidanin nelaɗo wonali wuddirowo suuɗa hunde ɓe accali e moƴƴere ko tawata kon ɓe tindinali en e muɗum ɓe accali kadi bonisinaɓe rentini en mum kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan ɓe makani e wondema yiingo no waawi wadde dewal ngal neɗɗo wonno e rewirde Allah waylita ngal watta ngal geddi dewal ngal wonnoɗa e rewirde Allah subhanahu wa ta'ala tawa ɗum ko dewal sindo anni e maɗen moƴƴi sindo a laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala golli fi makko kono ma dama yiingo naati e gollal ngal ƴetta e gollal ngal wayla ngal wonde dewal watta ngal geddi dalil muɗum ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis wonɗo ko sahih muslim iwɗo e abi hurayra radiallahu anhu o wi wonde nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam si Allah addi jiyaɓe ɓe yawmal qiyama yoɓugol ɓe golleji maɓɓe ɗin ɓe maaki ko attete naɓede ka yiite nge huɓɓe ko tato goto on ko neɗɗo jangunoɗo alqur'ana waawi ɗimmo on ko neɗɗo waɗɗo jihaadi fi sabilillahi haa maayi nder ton tammo on ko neɗɗo marɗo baññiiɗo ittugol sadaka ɓen anndi ɗiɗo golleji tati no jeya e golleji ɓurɗi moƴƴude ni ka islam sindo jommum golliriiɗi fi Allah subhanahu wa ta'ala jooni noon ɓeeɗo tato nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam no e jeeya e atteteɓe huɓɓiroyede yiite ngen goɗɗo e ɓe tata yani wona hunjiɓe qur'ana ɓen fof wona ittoɓe sadaka ɓen fof wona waɗoɓe jihaadi ɓen fof ko woɓɓe e maɓɓe ɓe annimo wonano fi Allah ɓen ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala addoya jiyaɗo makko jangunoɗo qur'ana waawi ɓowrini tawi ka o jangata fof jantoto welto subhanahu wa ta'ala darna mo andintina mo oɗo nema ɓaytin ko nema noon kadi Allah andintina mo nde ɗo moƴƴere haqqille ko okkunomo o wawnimo janngugol alqur'an o landomo mi okkinoma gandal mi newinanima ko honɗum gollirnoɗa ɗum o wiya Allah mi jannguno deftere ma nden mi janni nde fiya a welto Allah wiya a fenayi ko waɗirnoɗa ɗum ko fiyo wi'e hiɗa waawi janngude ko fiyo wi'e ko a jannguɗo ko faandinoɗa e janngugol maangol koyo yimɓe ɓen coobe koyo yimɓe ɓen annditane koyo yimɓe ɓen daarane gonngel ko ɗum waɗirnoɗa ɗum idan ko ɗum ɗon marɗa ɗo hannde amara baraji ko janngunoɗa kon hay hunde o yamira malaika ƴetta oɗo daasiramo yeeso makko gonnafamo ha kayidi ɗimmo maɓɓe on neɗɗo yahuɗo jihaadi o piiridi e heefe raɓɓen haa o wara ton kanko oɗon Allah subhanahu wa ta'ala darnomo landomo mi okkinoma doole mi waɗanima cuucal mi eltima fi waggol gere ko honɗum gollitirnoɗa ɗi nemaji en ɗo o wiya Allah mi haɓuno fi maɗa mi wakkili fi maɗa mi waɗi fiya welto Allah wiya a fenayi ko waɗirnoɗa gere ko fiyo a manti wi'eɗa hiɗa suusi ko ɗum ɗo marɗa nder ton oɗo kadi o yamira malaika nangamo ka teppe dasira yeeso makko ngon ha ka nde yiiɗi tammo maɓɓe on ko neɗɗo marɗo bañiɗo heewuɗo ittugol sadaka oɗo kadi subhanahu wa ta'ala darnaymo landomo mi yaññane no arsike mi eltuma
mi waɗanma ɗum ɗo e nemaji an ko honɗum gollirnoɗa ɗum o wiya Allah mi wanno ɗum fi maɗa mi waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗa fi ya welto Allah wiya fenayi ko okkirnoɗa ko fiyo wiye kaari ko dokko ko ɗum ɗo marɗa nder toon idan oɗo kadi nangue ka tefte makko o dasire yeeso makko ngon ha ona doy ka yiiɗi ɗo ko fameten e ɗum ɗo wondema neɗɗo on no haani laɓɓinde anniye makko ɗen nde hiɗa janga ko honɗum memminma ha puɗɗiɗa jangude nde hiɗa daro haɓa fi Allah ko honɗum memminma ha waɗɗa ɗum ɗon nde hiɗa ƴetta kum ma ko jonna ko honɗum memminma ha ɗum ɗon tawi ko fi Allah subhanahu wa ta'ala ɗi golleji ɗi wurɗen ɗo no jeeya golleji ɓurɗi moƴƴude ko ƴettiɗi watti natirɗi yiite ko sabu angal moƴƴugol anniye ɗen idan ko ɗum waɗi ibnu qayyim al-jawzi o wi al-arifuna billah adatuhum ibadat wal ama ibadatuhum adat o wi yimɓe anduɓe Allah ɓen hay aadaji maɓɓe ɗin ko dewe yimɓe ɓe anda Allah no wakkili tumɓen ɓe hay dewe maɓɓe ɗen ko aada wona dewe fi honɗum anniye ɗen neɗɗo si andi Allah subhanahu wa ta'ala o wawi gollude fi Allah hay ñandu makko ndu o ñamata ndu hay ɗoyngol makko ngol o ɗanotongol no wawi mo jonnude baraji e gandi le ñamugol heeɓi baraji wo so tawi anni moƴƴi ɗanagol magol a heeɓi baraji mo si annide moƴƴi si wona ɗum ko fiɗɗinir ɗum tan idan neɗɗo o si o moƴƴini anniye makko ɗen o wawi gollude fi Allah subhanahu wa ta'ala golla e hoore laawol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ko o watta kon ko heɓa baraji e muɗum أيها المسلمون كيف نتخلص من الرياء hono yo gomƴimɓe haray ɓaawonde annduɗen gooɗo yiingo ko niingo wayi sikke alaa ko niingo wayi gooto yelaaki e meeɗen arde yowmal qiyama no jogii korka e hajju e zakka e jihaadi tawa ɗum ko perdi wonono e tamo idan ko hongar rewataa haa daɗaa ngooɗo yiingo gooto e karamakooɓe wii no haani neɗɗo rewowo Allah on wa'awa ngaynaako hakkunde dammi muɗum den anndi ngaynaako si immike hakkunde wuro muɗum no juulude o defaa dammi makko ɗi no ndaarude mo maaɗi alaa moye ndaarude ko ɗaɓɓata ɗo hannde kadi ko ndarɗe Allah ɗen e makko idan ko ni haanuɗaa waade hakkunde yimɓe ɓen wataa tefu yimɓe ɓen no ndaarude maaɗa alaa ɓe ndaarde ko waɗi wonaa kam yoɓayma golle maaɗe yowmal qiyama idan haray no jeeya e ko walletema haa waawa daɗude ngooɗo yiingo an neɗɗo julɗo on awalan marifatu ma aadda allahu lilmukhlisin ida tafakkarta fima aaddahu allahu fi l'akhira lilmukhlisina min anni'ami wa qurrati ayni la tanqati ragibta fi l'ikhlasi walsidqi walyaqin si a anndi ko Allah subhanahu wa ta'ala mari konka makko wonande yimɓe laɓɓinamɓe mo ɓen a miijitike ko ko Allah préparé mari ka laakara fi yimɓe laɓɓiɓe ɓen e nemaaji duumiiɗi e ɓuuɓendi yiɗire ko taƴata a rerɗay fi laɓɓinalngol Allah subhanahu wa ta'ala e nunɗugol e fellitugol ɗimmum ɗum ma'rifatu ma a'addahu llahu lilmura'in ida arafta anna arriya'a yuhbitu al'amal ويفوت الأجر كما أهبط عمل القارئ والمجاهد والمتصدق خفت أن يهبط عملك بالنظر إلى الناس وحب مدحهم ولجأت إلى الله تعالى بقلبك لا تنظر إلا إليه ولا ترجو إلا ثوابه ولا تطمع إلا في رضاه ɗimmun ɗum ko wallay ma haa woɗɗitoɗaa ngoɗo yiingo anndugol ma miijitagol ma ko ko Allah mari ɗo wonande yiino toɓɓen anditaade jaka neɗɗo no juula hara o mara baraji e julde makko nden honɗum watta ɗum go'o ko si o juuliri hara naano nelaaɗo wiiruno noon ɗiɗi ko si o juuli tawa wona fi Allah o juuli kala gollal ngal gollata si ɗiɗo ɗiɗi yalti nder toon haray golle ɗen ko bonɗe jokkugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e laɓɓinalngol Allah subhanahu wa ta'ala ndartu golle maɗen fof
kala gollal ngal marɗa tawi ngal hawrondira e sunna nelaɗo siko baraji falɗa woppungal ta memgal fi kala gollal ngal wonɗa e gollude tawi ngal hawrodiri sunna ndaaru siko fi Allah wonɗa ngal waɗirde si wona fi Allah e to ha waɗira ngal fi Allah idan ndaarugol ma ko Allah mari immorde e lette e sattede e bonnugol golle wonande yimɓe yinoto ɓen wano o bonniri golle ɓeɗo tata ɓe sifiɗen ɓaawo ɗo neɗɗo jangunoɗo Qur'an neɗɗo ittanoɗo sadaka neɗɗo waɗɗo jihaade ha wala e muɗum ɓeɗo bonniɓe golle ɗen wona golle bonɗiɓe golli ko anni maɓɓe ɗen ɓe bonni nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallam Allah darata mbadi mon ɗin o darata ɓalli mon ɗin ko on darata ko ɓerɗe mon ɗen sa a cuɗike wona ko cuɗiɗa kon ko honɗum waɗi ha cuɗiɗa ko honɗum cuɗaniɗa sigani ɗum Allah darata fiyo yimɓe men mantu ɗum wonɗa waɗirde andu ko ɗum maɓɓa nder idan si a ndaari ɗum ɗo a yiɗay laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ruttoɗa Allah ka ɓernde maɗa a haajatake goɗɗo no sutima sutaki e waɗugol ko Allah yamirma ko wa'lam anna madha an-nasi la yanfa'uka idha kunta inda Allahi mazmuma wa zammahum la yadurruka idha kunta inda Allahi mahmuda andu kadi haray ko yimɓe ɓen coobayma ɓe mantema ɗum nafatama hay e hunde ka Allah so tawi Allah no hutima jama on fof haldi fottiɗo ina kelɗi tawi Allah no hutima nafatama hay fof si fo wi a kelɗa a moƴƴa tawi Allah no hoolima ɗum lorotama hay hunde idan jaka wona mantore nden ko mantuɗo on est ce que mo andi gum ɗo ma ɗum waɗi ceerno goto wi si goɗɗo wi hiɗa boni watta mette est ce que mo andi bonɗo si goɗɗo wi hiɗa moƴƴi watta townu balaji est ce que mo andi moƴƴo o wi seede mum ndaare ka fir'auna dari wi annabi Musa kefeero awalam nu rabbika fina walidan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin Musa na ammene ɗo gila ko a penujo waɗɗa ko ndaani ko a kefeero fir'auna e Musa ko on boni kefeero idan jaga si goɗɗo wi a moƴƴa ɗo yo mette taw est ce que mo andi mo moƴƴa si neɗɗo wi hiɗa moƴƴi ɗo ya wel taw est ce que mo andi moƴƴi ɗo idan ko yimɓe ɓe mantay ma kon si tawi Allah ha jaka e ko waɗɗa kon nafata hay fus ko yimɓe ɓe ŋiñe ma kon si tawi Allah no haltojine ko waɗɗa kon loratama hay hunde ɗum waɗi hara no jeeya kadi e ko watta ha neɗɗo on wawa selde ngoɗo yiingo etagol suuɗa golleji ma moƴƴi ɗin kala golle ɗe tawi wona la budda ɗe feeña eto suuɗa naafiloji maɗa ɗin ka julde naafiloji maɗin ka korka naafiloji maɗin ka dokke naafiloji maɗin ka hajju kala ko tawata konko naafilo ɗum ɗo wona ko moɓodirante waɗe jama'iyan e to waɗa ɗum hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alih w sallam e maaki julde ma naafilo nden ka suudu ma no mari baraji ɓuri nde ka julirde sabu ɗon ko hakkunde ma e Allah ɗum goɗɗo Allah ma e ndaaro idan haray neɗɗo julɗo on yo eto laɓɓinan Allah subhanahu wa ta'ala wata o yango ha sikke o woni goɗɗum ala yawmal qiyamata ko perduɗo rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma arina alhaqqa warzuqna ittiba'ah allahumma arina alhaqqa warzuqna ittiba'ah برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين